дуруд бар шумо бинандагони гиромии барномаи лазиз бо Отахони Алауддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз даъват намудем сарояндаи ҷавон, сарояндаи маҳбуби дили мову шумо, ки фикр мекунам ки аллакай аз шунидани номаш ҳама тамоми оила гирд меоянд пеши телевизион. Фотима Машрабова, хуш омадед ба барномаи лазиз. саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед, омадед, рад накардед, ҳамаи корои худа як тараф мондеду омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд, ташаккур барои шумо ки моро даъват кардед. Саломат бошед. Хуб, чӣ хел аст имрӯз корои шумо? Таби шумо? Таби ман хеле боридааст. Хуб аст. ҳавои бисёр салқин. Салқин, бале. Беҳад салқин аст. Хуб, имрӯз ҳамроҳи шумо чӣ омода мекунем? Чӣ хӯрок? имрӯз мо хӯриши тобистона. имрӯз хӯриш омода мекунем. Бинандагони азиз, дар ин хел рӯзҳо чӣ хел аст бисёр хуб аст барои организми инсон хӯриш истеъмол кардан ва чӣ гуна хӯриш аст? ин хӯришро аслан номаш акрошка аст. мо инро хӯриши тобистонагӣ мегӯем. хӯриши тобистона, яъне имрӯз барои мо омода мекунад Фотима Машрабова. Хуб, барои мо чӣ лозим мешавад барои хӯриш? барои мо мебинем ки дар ин ҷо хуб, мебинам картошка аст, мебинам тухм, омадагӣ, тухмам истифода мебарем ва бодиринг, чака, оби газдор ва баъд кабудӣ. Тамом. Фикр мекунам ки ин мисли ҳам хояд дуғоб аст. дуғоб аст, монанд аст. монанди дорад. Хештабори дорад. боз ҳам ҳасиб. Яъне ҳасибам аст. фикр мекунам ки бисёр бомаза мешавад. фаромӯш накарде. ва ин чӣ гуна мешуда бошад мазааш? ҳам ҳасиб, ҳам тухм, ҳам чака. беҳад болаззат мешавад. ин барои организм чӣ хеле ки гуфтем бисёр фоидаовар аст. ина мехӯриву баъд мо метавонем ки мисол таомро напазему, ҳаминро ба ҷои таом истеъмол кунем. хуб бошад, биёед оғоз мекунем. барои мо дег, барои мо танҳо фақат як зарф дар кор аст. яъне дорем нехел дег як майда хурдтар, дорем калон. ина фикр мекунам ки шумо дар хел дег омода мешавад. мо сар мекунем аз картошка. хуб, ман аввал бинам ки шумо бо кадом тарз реза мекунед, баъд мо инро чоркунҷа бояд кунем, лекин ки бисёр мулоим пухтааст, мо фикр карда камтар майда вай мекунем. ҳамаашро реза мекунем. бале, бошад. хуб, биёед акнун оғоз кунем аз суол. мехоҳам пурсам, чӣ гуна ки сабаб шуд, яъне чӣ гуна буд ҳамин меҳр пайдо шуд дар дили шумо ба ҳамин касб, ба касби сарояндагӣ? касби сарояндагӣ ин аз хурдиам ва дар хонам аст. месароидед? месароидем. беҳад хурд будам, 4 сола будам. дар доираи мисол хонада, дар доираи оила, бале, сурудхонӣ мекардам. беҳад. ки буд, падаратон месароид? на, мана бобом ҳаҷнигоро будам. падарам ҳам дар ҷодаи санъат ҳастанд, амакам. мо авлодам гӯем дар ҷодаи санъат мебошем. ҳамин хотир дар вуҷудам, дар хунам ки ҳаст, хун дар ҷӯш аст. дар хун. ҳамин хотир сарояндагиро интихоб кардем. бале. беҳтарин, саломат бошед. биёед акнун манам ба шумо кӯмак расонам ва имрӯз хато накунам дар ансамбли Фалак фаъолият карда истодаед. ин аз соли 2012 дар он ҷо. як бора баъд аз хатми консерватория шудем ки? на, вақте ки ман дар бахши сеюм будам, устод Давлат Манхолов дар он ҷо ба ман дарс сабақ меомӯхт. хуб, дар консерватория? бале. баъд устод ба ман гуфт ки ман мехоҳам туро ба ансамбли Фалак даъват кунам. тавсияи худи устод? бале.
گفت که من میدونم که از اودای سرودی فلکسرایی میبروی. بهترین و اونجا الکی فکر میکنم که برای شما اونقدر چی میگن دشوار نبود. دشوار نبود. نه. بله. برای که من میخوندم، سبق میموختم و هم استاد به من نوزیکای فلک رو یاد میداد. انتخاب خوبی شما بود یعنی فلک؟ من انتخابی من راستی گپ ششمقام بود. خوب یعنی بعد اون وقتا از اودای ششمقام هم میبر اومدی؟ بعد وقتی که پدرم خواستن که من رو به کنسرواتور دعوت کنن، به همین خاطر گفتن که خیر، من گفتم که چیزی که پدرم چیزی که شما گوید همون میشود. بله. خب بهترین. بله. بهترین. خب زیادتر اکنون گفتید که در خوردی زیادتر کی بود همون کومیر میگوین، یک نفری که مثال پیروی میکنه در سالهای اولی یعنی فعالیت؟ پدرم بود. پدرم اهل خانواده خوب به من کمک میکردن، دستگیری میکردن که میخواستن که فخر میکردن. کجایی که من بسیارتر در خوردم کروژگاهایی که در سطح در مکتب مثل فقط ما در اشتراک میکردیم. بهترین. یعنی تمرین های اول گفته که از در اویله بود، همراه پدر، همراه اویله، تمامی اهل اویله سرودخوانی میکردید. بهترین. و این فکر میکنم که یک خاطره بسیار شیرین هم میموند در شما، چون که من هم یاد دارم که خورد بودیم در اویله سرودخوانی میکردیم همراه اویله. خوب یعنی گفتید که زمینه از همونجا. خب خود شما یعنی میخواید که فرزندان شما انتخاب کنن همین کسب؟ من نمیدونم وقتی که خودشون چی رو انتخاب کنم من زید نمیشم. زید نمیشد یعنی؟ خب این در دست خودشون. خب امروز چگونه است؟ دشوار نیست در این کسب؟ فکر میکنم که خیلی چی میگن مهنت میخواد، خیلی زحمت میخواد این کسب. راستی به من وقتی که نو به صحنه قدم خودم رو گذاشتم به من کمی دشواری کرده بود. فکر میکنم تو مثال از سال 2012 تا اینجانی 11 سال می شود. من دیگر به من دشواری. بله، چون که طولی گفتید که از 2011 باشد 12 سال اینجوری شما فعالیت کرده ایستاده در همین کسب. بعد از کارتوشکا گفتیم میگیریم چی؟ چکه؟ نه، تخم. تخم. این تخم رو علاقه پوست کرده موندیم در اینجا چون که آسان‌تر شود. میخوام پرسم که بیشتر سرودهای کدام سراینده رو گوش میکنید؟ مثلا از کی؟ سراینده کجا؟ از سراینده از خارجی کشور میخوام پرسم. من راستی گپ از خارجی باشد ویتنی هیوستون، تونی برکسون، ریانا و مایکل جکسون، باز شده بهت، اونها رو من دوست میدارم. بهترین. یعنی زیادتر گوش میکنید سراینده های خارجی؟ بله. خیلی که گفتید از اولی سخنتون از خوردی. بله بهترین. و برای شما فهمو هم هست فکر میکنم؟ بله. زبون هم میدونید؟ زبان کم و بیش. بله خوب بهترین. میتونیم از همون سراینده ها کم اکثر بگیم؟ یعنی سرودی که مقبول دل شما هستن مثال از ویتنی هیوستون. بید بسیار برای من جالب است از زبانی شما شنیدم. خب As I lay me down, everyone hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my side. After all that I've been through, who in your can I turn to? I look to you, I look to you. After all my sorrow's gone, and you had her and song,
I look to you, I look to you. And when I'm starting go. بسیار خوب میسروید سرودوی زحمت خارجی باشد. و توصیهم فکر میکنم که به شما دادن چندین مرتبه که میتونید یگون مثال برای در ایجادیات خودتون یگون سرودوی خو از خارج کشور سرویده مونه. بله یا که میسرم. هست. هست؟ بله. از کی هست؟ از مرای. آها. سرودی No, I can't forget this evening. I offers you leaving, but I can't just away the storm goes. You always smile and your eyes, you saw and shows. Yeah, they show. Now I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you that when I let you go, and now I see it's only if they should know. سراییدن بسیار کم است در ما هم نفری که هم سراینده که سرودهای خلقی می سراید هم مثال گیریم از خارج کشور چی نوبسته از کدوم ژانر جاز یا اینکه مثال یگان ژانر دیگر بلوز میگه که بهترین و بسیار جالب و صنعتکار طرز خوندن همه مثال چی ژانر استرادا چی ژانر هست اروپایی باشد کجای باشد باید داند. بله چند تا تخم بگیریم؟ فرق نداره چند زیاد باشد اونقدر خوب است. خب تو امروز فاطمه لیکن مایده میکنیم. تو امروز فاطمه هست مثال نقشه هایی که در آغاز کار پیدا می شود وقتی که انسان نه قدم میموند به همین کسب فکر میکنم که چقدر آرزوهایتون زیاد شدن روز از روز میگیرن نقشه‌هایتون زیاد شدن میگیرد میخواهید در این صحنه برآمده کنید میخواهید در این سرود سروید مثال در این ژانر تا این روز هست یگون آرزویی که عملی شده است و هست آرزویی که عملی نشده است. من فکر میکنم که چه آرزویی که در دل داشتم همش عملی گشت. خوب. و تنها یک تا دیگهش مونده است. خوب. و یک آرزوی دیگه مونده است. این آرزوی من که کنسرت خودم رو بهر مخلصانم پیشکش نموید. بله. فکر میکنم همه انتظار است. انتظار است و کمتر دشوار است. دشوار است البته. در اونجا باید هم تیار باشی هم رقص هم نوازنده بله کمتر جالب کردن بله جالبتر باشد بله بهترین. من نمیخوام تنها سرود باشد و خونم بله یک وای باشد که به همگان پسند آید یک نوآوری باشد میخواهید بهترین است. و میدونید جالبیتش در اون است که هنرمند باید یک کاری کند در فعالیت خویش که چی میگن تکرار نباشد. بله. همه وقت از پای نویگری باشد از پای جستجو باشد که یک پیشنهادش یک نویگری باشد که به همه پسند آید. خب بهترین بینندگان عزیز چقدر که گفتیم خورشی تابستانه در مهمانی ما سراینده بسیار خوش آغاز که حضور شاهدم گشتیم از صدایش هم شنیدیم. من شخصا خودی اول است که میشنوم که سرودای خارجی میسرایند فاطمه مشربه و بسیار برای من جالبم گشت همین چیز. برای که من نمیسراییدم. بله. نمیخاطر. میدونه صدای شما بسیار خوب است و چقدر که گفتم میتونید که در یک مرتبه بین المللی مقام خود پیدا کنید. بله. خیلی در نقشه هست اگر که شود که در نصیبمون باشد. بله. همش میشود. همش. خب بهترین انا چرکنی من یک تخمه بزرگ ریزه کردم
ҳозир вориди ана ин дег мекунем. Ина ҷӯшонидан лозим нест. не. хуб бошад. чикор кунам ба шумо кадом намуди чӣ мегӯянд маҳсулот? ҳасиб. ҳасиба ҳамаша истифода мебарем? На камакак? хуб, сафарҳо доштед ба хориҷи кишвар? бале, чанд сафарҳо ҳастанд. хуб, ягон лаҳзаи хотирмон буд? ростӣ дар бисёр сафарҳое ки мо аз чорабиниҳое ки давлатӣ ҳастанд, рӯзҳои фарҳангӣ мо бисёр иштирок кардем. бале. бисёр лаҳзаҳо ҳастанд дар он ҷо. бовар кунед, аз бисёриаш дар сарам ҷо бале. беҳтарин лаҳзаҳо ҳастанд. ҳамроҳи ҳунармандон бале. бисёр ҳамагон ҷамъ мешавем. бале. беҳтарин рӯзҳо мешавад. хуб, бо ҳунармандон, бо сарояндаҳо, бо шоирон умад биёед ҳозир бо кадом аз ҳунармандон ҳамкориҳо ҳаст? мо бо ҳамаи ҳунармандон мо ҳамкорӣ мекунем. бо оҳангсозон кадом? бо оҳангсозон бо ҳамаашон. касе оҳангсоз аст, мо аз он кас сурудро мегам ва гӯем ки ман ҳам оҳангсоз шудам ва худам ҳам эҷод мекунам. метавонем ягон ҳамун суруде ки оҳанги худатон аст? бале, ҳаст. аз ҳамун сарои суруди ва чун фасли баҳори даври ишқ аст, ёрам ба лабаш тарона дорад, ҳаргаҳ нигарам ҷамоли рӯяш, як орзи тоҷикона дорад. беҳтарин ин оҳанги худи шумо. бале. ҳасибро ҳамихе чоркунҷа мисли тухм, мисли картоф. бале, майдача, чоркунҷа. Инам аз байнаш ҳамихе як ҳамихе гиред чоркунҷа шавад, тамом. фарқ бошад. хуб, умуман киро шумо дар касби худ устоди хеш меҳисобед? аввало падарамро, хуб, баъд устод давлатманд, баъд Носир Сафаров. ҳамин касонро ман ки нозукиҳои ҳамин касб омӯхтанд ба шумо? бале. умуман ягон пешниҳодоти дигар буд, на аз сарояндагӣ, балки мехостанд шуморо дар чӣ мегӯянд, дар филмҳо ё ки дар мисол ҳамчун сароянда не ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун ҳунарпеша истифода баранд? ростӣ як бор буд гуфта буданд, лекин ман рад тайёр набудам, рад кардам. хуб, ҳамин хотир. аз куҷо буд? аз худамон? бале, аз худамон. дар як филм хостанд ки ман иштирок кунам. филми тоҷикӣ буд? филми тоҷикӣ буд. ростӣ ман ки ҳоло на он қадар хабар доред аз ин, аз кино. беҳтарин. хуб, шумо гуфтед ки дар ансамбл фаъолият карда истодаед имрӯз, дар ансамбли Фалак, давлати Фалак, ва унҷа чӣ хел гӯям, гуфтед ки барои шумо душвор нест дар ин жанра сароидан? бале. хуб, метавонем ки ягон 4 мисра сароем Фалак? албатта. шинам ба баландиҳо туро ёд кунам, оям ба гузаргоҳ, оям ба гузаргоҳи ту фарёд кунам, фарёд кунам, فریاد کنم مگر جوابم ندهد. خاک‌های زمین، خاک‌های زمین بر سرم باد کنم، خاک‌های زمین بر سرم باد کنم.
این متن خلقی است فکر میکنم بله بهترین میدونید بسیار خوب است بسیار ببینید در همه نمودی ژانر سراییدن البته همین خیلی باید باشد هنرمند خب شما در وقتهای خالگی با کدام کار مشغول میشوید در وقت خالگیم بسیارتر من پخت و پز رو دوست می‌دارم بعد مشق آواز رو مشق آواز بله خودتون مشق میکنید مشق میکنم آوازم با پدرم نشینن میگد که نه این خیلی نسرو این خیلی وقتی که سرایدنی و مثال میمونیم خب موسیقی رو بعد میگد که خون بعد وقتی که اگر که من درست خوندم نه این خیلی نه این طور خون مثال دیاپازون آوازم نگاه میکنن بیشتر به من پدرم کمک میکنن وقتی که من ثبت آواز که میروم خب پدرم که خودش که در ثبت آواز است بله بعد پدرم رو میگم که پدر جان من امروز باید ثبت آواز روم بعد میگه که بیا من گوش کنم تیار هستی یا که نه و میبینه که تیار خودشون در اونجا آواز شما رو ثبت میکنن ثبت میروم بله همراه شما هستید همراه من میروند بله با همراه من میروند ثبت میکنیم میبیاییم بعد وقتی که سرود رو که تیار میشود خب بعد گوش میکند که اگر که به آنها پسند آمد قبول میکنند پسند آمد اثری نه اثری نه یا اون شده است که اثری نه بله شده است یک سرود رو به اجازت پدرم رفتم سراییدم که سرود نه اونقدر خوب آمد بله بعد به من گفت که رو از نو سرایی بعد پدرم با همراهی من رفت و سراییدم بعد خوبتر برآمد بهترین در آزمون‌ها اشتراک می‌کردید در آزمون‌های بین‌المللی یا که خواهش اشتراک ندارید دارم میخواهم که در آزمون‌هایی که بین‌المللی که باشد که در سطح بلند بله باشد البته چرا نه بله بسیار خوب میشود فکر میکنم از عهده سراییدن هم میبرید البته چون که امروز بسیار شاهد هم گشتیم بسیار یک صدای پرقوت هم دارید جذاب است خوب است بهترین خب انا بینندگان عزیز خوراک تابستانه بادرینگ حسیب باز چی بود تخم است کارتوشکا و چکه در آخر این میشد آبی گاز دار بله این توصیه کی بود این خوراک این توصیه خودم خودتون بله این رو ما بیشتر در خانه استعمال میکنیم از که هوا گرم است بیشتر ما همین رو بسیار خوب است استعمال کردن این خوراک خوریش یعنی بهترین انا ما ریزه کردم کفایه باشد یا اینکه باز کفایه است بله خب انا از این بله معلوم است که شما در خانه هم خوراک میپذید از طرز ریزه کردن از طرز بله معلوم آبی گازدار این خنوب نیست این که کفایه است همقدر کفایه است میشود خب حالا چکر ما هم آب کردیم ما چکرازی در داخل این میگذاریم میریزیم انا وای بینندگان عزیز خوب میخواهم از شما پرسم که مثلا وقتی شده است که در فکر شما همین خیلی شده باشد که از دشواری کار یا اینکه که دیگر سرایندگی نکنید یعنی از کسب برای
қадамин касби не наметавонам набуд не ва то ҳол ман ин фикрро надорам беҳад ман санъати худамро дӯст медорам касби худатонро яъне бале беҳад ва ман писанд аст дӯсташ медорам ман наметавонам бе касби худам бе санъати худам зиндагонӣ кунам бале хуб мехоҳам боз мо метавонем як омехта мекунем бошад ина ман мегузорам дар ин ҷа баъд аз анҷоми барнома бинандагони азиз ҳамаи инро мо ҳамроҳи фотима машрабова мешӯем тоза мекунем баъд ҳамихел охирон мо фақат кабутиро кабудӣ биёд ман кабудиро реза мекунам майлаша лекин борик борик бошад бошад хуб ана райҳон бошад райҳон фарқаш надорад чиз дар ин ҷо кабутӣ аст тамомро мо ҳамаша истифода мебарем ҳаст ягон роҳи осонтаре ки барои машҳур шудан бошад акнун барои машҳур шудан хело ҳам меҳнат мекунӣ хело ҳам мехонӣ аз уҳдаи санъат бояд барои донӣ ҳар як вай албатта машҳур шуданам хело мушкил аст албатта дар дили мардумро чӣ қадар бояд дили мардум болида кунӣ ёфтан дар кор ки чӣ мехоҳад мардум чӣ гӯш мекунад албатта ҳамихел ва чӣ хеле ки гуфтед барои ёфтан барои ҷои мақоми худа пайдо кардан чӣ гуна буд ҳамон роҳе ки то имрӯз шуморо мешиносанду фикр мекунам дар роҳҳо ҳатто бинанд мегӯянд ки фотима машрабова хай ин акнун аз таҷриба аст бале вақте ки мисол таҷрибаи хударо ки мебинанд дар ҳамагон мисол чӣ қадар дар чорабиниҳо ҳастанд чӣ қадар дар куҷои бисёр ки иштирок карди ки қадр мекунанду вай мекунанд албатта шинохта мешавӣ албатта мухлис пайдо мекунӣ дӯст медоранд туро ба ҳамин хотир фикр мекунам ки аввало барои санъат ки вақте ки ба санъат ворид шудӣ ва мехоҳӣ ки санъаткор шавӣ на балки сароянда ва дигар санъат новбаста аз кадом намуди санъат бале аввал бояд донӣ дар бораи санъат дар борае ки бояд хони донӣ ки аз уҳдаи ҳама чиз бояд барои баромада метавонӣ баромада метавонӣ наметавонӣ ман хело ҳам бисёр ҳастанд лекин жанрҳое ҳастанд ки мисол ман метавонам аз уҳдаш лекин ман хондагӣ ки нестам сабақ наомӯхтам ман намехоҳам баҳри мисол мухлисона яъне барои худатон барои худам месароед бисёр жанрҳоро барои мухлисон барои нафароне ки шуморо бисёр гӯш мекунанд тамошо мекунанд барои онҳо не мисол ман жанре аст ки мисол шашмақом ман ки сабақ наомӯхтам ба ҳамин хотир каме метарсам ки хато накунам ки дар он ҷо ҳар як шашмақом нозукии худашро дорад ба ҳамин хотир вақте ки омӯхтам албатта ман баъд метавонем ки пешкаши мухлисон гардонем хуб бале чунки шумо хеле нигоҳ кардем ман фикр кардам хатое ки дуруст камака қаймоқдор аст мо ҳеҷ гап не қаймоқаш хуб аст бале бисёр чӣ мегӯям пур аз калория шуд ин хӯриш бале мо мисол таомро мо дар вақти тобистон чӣ ози ҳаво хело ҳам гарм аст бовар кунед намедонед дигар чӣ кор кунем ози фақат танҳо ҳамин чиз роҳи инсонро болида мегардонад мо метавонем намина гирем қаймоқошон аммо қадар лозим нест метавонем барои нафароне ки нав қадам монда истодаанд ба ҳамин касб тавсия диҳед албатта ки бояд аз уҳдаи сароидан аз уҳдае ки бояд донанд мисол хонанд хуб бояд
тамом кунанд донишгоҳро Хоҳ. баъд аз нозукиҳои чизе аст ман Бохабар фикр бошанд. бохабар бошанд ба ҳамин Беҳтарин. хотир дигар фикри ман ки ҳамин тавсияи ман ҳамин аст ҳамин аст. Хуб бинандагони азиз, вақти чашидани хӯриш ҳам расид. Мо омода намудем ҳамроҳи Фотима Машрабова ва бинед ки бисёр чӣ мегӯянд умуман дар фасли гармо истеъмол кардани ҳамин хӯриш бисёр ҳам ба организм фоида дорад, ҳам таби инсона болида мекунад. Бале. Ва ҳозир мечашему мағзаашро як ба як ба шумо мерасонем. яки росташро мегӯед Бале, не, росташро мегӯем. Росташро мегӯем. Хуб бинандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем ҳозир мечашем, мағзаашро як ба як ба шумо мефаҳмонем, мерасонем. Хуб, ин бисёр ба дуғоб монанд аст, ки дуғоб ба ҳамун хел косаҳое ки чӣ мегӯянд давраҳои пештар мардум зиёдтар истифода мебурд, ҳамин хел косаҳо ва имрӯзам мо ҳам барои ҳамин хӯриш, барои ҳамин намуд хел косаҳо ёфтем, овардем. Марҳамат, шумо мебардоред, баъд мечашем. Марҳамат. Ҳамроҳи шумо ана марҳамат гиред. Шумо гиред, манам. Хуб. яки росташро Вай. Бисёр болаззат ва медонед чӣ хеле ки гуфтед, агар ин камакак хунук мешуд, боз болаззаттар мешуд. Бале. ҳамин хелам бинандагони азиз бисёр маззаи аҷоиб дорад. Саломат бошед. ташаккур Хуб бинандагони азиз, мо чӣ хеле ки гуфтем омода кардем, чашидем бисёр болаззат ва бисёр аз шумо як бор дигар миннатдор ҳастем ки аз номи худам миннатдори хешро баён мекунам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ки омадед имрӯз ба барномаи мо, рад накардед даъвати моро ва ташаккур ки бисёр як хӯриши болаззат омода кардед. саломат бошед. Хуб, дар охири барнома ман мехоҳам ба шумо як даста гул аз номи телевизиони Сафина ба шумо ҳадия кунам ва мехоҳам ки мисли ҳамин гул ҳамавақт шукуфон бошед, зебо бошед ва бинед ки чӣ қадар гулҳое ки ҳаст, ҳамаш ҳамхел шукуфону зебоянд. Ва таманно дорам ки дар фаъолияти эҷодии шумо пур аз навигарӣ бошад, пур аз ҳамхел зебоӣ бошад. Марҳамат. Ин ба шумо. Саломат бошед ва чӣ таманниё доред барои бинандагони телевизиони Сафина? ташаккур ки маро даъват кардед бори дигар ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша хушбахт бошед, ҷовидон бошед, бигзоред дар дилатон чӣ орзу ҳавас дошта бошед, ҳамеша амалӣ гардад. Саломат бошед. Манам аз фурсат истифода бурда бинандагони азиз ба ҳар яке шумо саломатӣ, хушбахтӣ мехоҳам ва мехоҳам ки ҳамун дар хонадони шумо хурсандӣ бошад, дар сархони шумо пур аз файзу пур аз баракат бошад. Хайр, то барномаҳои оянда.